pek kajang sireum ateul mah nyantai nya guys nya. Anjing diremehkan cek disuruh ateul ka aing. Sireum papais buras. Hanya kalau aing PK bieu teh. Dibere kalung aing mah. Dibere lope. Oh. Astagfirullahaladzim. Hayang menang tong eleh wae. Paus pada gayna di dunia bidia. Atuh. Sayek mana sayek tayangan guys. Sayek tayangan guys. Bang Ayek ngaran TikTok nanti Bang Ayek. Cak dia cek aing gitu. Bokil apa ke TikTok na? Kemana ini? Hari-hari kalah anjing. Hari-hari di hidangan si Udin.